گەلێری بۆ فلکلۆرێ کوردی دبن وی ناویدا یەکیتیا ژنên کورد li Şam zorawa ev gelêrî بۆ فلکلۆرê kurdî li dar xist û destpêkê da behnekbêden girawestiyan bi Sirûda Eyraqê bira li ser canê şehîdên Kurd û şoreşa Sûriyê. Bi amedbûna Encûmena Xwejehiya Encûmena Neştîmanî Kurdî Sûriyê û endamên Yekîtiya Jinên Kurd û hindek partiyên Kurdî û kesin serbixwe û beşek mezin ji kesên zorawa. شارع فردوس كردم شاهن أفلاك جميل خواه ليلة خرافي جبوه وي رنگي تجيب زوري باستيرك لازماني باي آزادي خشتي جدوران كردستان بويا استيرا روشهلاتي گوتن جی هاتن خوندن ji hêla Encûmena Xwejehî û berpirsiyarên Yekîtiya Jinên Kurd û di naveroka gotinan da li ser fliklorê Kurdî rawestiyan pêdiviya ku jina Kurd lê miqate be. Di dirêjiya gotinan da jina Kurd xwest ku milê mêrê Kurd rebe bo paşerojek xweştir. إننا نستمد قوتنا من وجودكم وعملنا من تجاربكم لنعمل جميعا يدا بيد من أجل أن تكون المرأة عضوا فعالا. Di dawiyê de keçên Kurd hindek şahî kirin cilên xwe yî fliklorî rengereng û saz û awazên Kurdî.